Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizi ki toxtap devam kılımız inşallah. Deydu مثلا وكذا يدخل فيه ما جاء من أمر بالصدق والأمانة والنهي عن الكذب والخيانة وعن إتيان الفواحش وغير هذه ويدخل فيه ما يتعلق بالعقائد كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وغيرها من الأوامر والنواهي المتعلقة بالتوحيد. هذه كلها داخلة في ضمن الواجب الذي يجب على المسلم تعلمه من التفسير. وكردمش وجسانين قطارغا ما لا يعذر أحد بجهله ديgan وجسانين قطارغا عقيدة على قدر الناس ممكردو الله سبحانه وتعالى نصوص أول بيل دير فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ayetine akırı. Bil Allah'ın la ilahe illallah'ını bil evvelde. Anın günahını sen keşirim talep kıyın. Demek bilim birinci orundadır. Akide alaqtar oğan bunu biliş buna ait muhim. Bu mu bunun herkes özür bilen kutulgul bulmaydıgan muhimmatlarının qatardım boğanı ayet keriminin bu ayet keriminin royu bana andaydı. Parlamentahu la ilahe illallah. Ve Allah subhanahu wa ta'ala nasıl söz ki biz sizlerden ilgiri İmam Aleyhisselam bir elçi bir peygamber evet mi dokuz. Lekin lan vahiy kılmız biz onun nime de La ilahe illa ana. Yok ilahi mabut fakat liklan mellan ba. Onda xonin ta'budun mala ibadet kılınlar. Kulçulukni mala kılınlar. Kulluk boynundaki kullukның ağantısının bir uçuna mal tutkuzunlar ta'budun. Ve bunun başka nurguncu tevhidle alakası olan buyruk ve çeklemelerden ibaret. Bunun hemmisi Müslümanğa onu tefsirini biliş vacip olan muşu vacibatlarını içe kirdi odaydı. El-vecü salisu ma ta'allemahul ulemâ'u. Ulemalar bilgen nâse. ومما يشتمله ومما يشمله هذا القسم ما تشابه منه على عامة الناس وما يستنبط منه من فوائد وأحكام. Bu kısım öz kılgan näsin qatardan onu uçu insanların köpünse teşabih olgan näse, irminçerman okugan näse. O ondan çok nurgun fayda ahkamlar istinbat kılgan näse. Bazı kısmı min furudul kifaya. Bu kısmı hem farz kifayenin qatardan deydi. الوجه الرابع ما لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فقد كذب. Fakat onu çok fakat Allah bilediğin. Gayet mutşabihattek. Mesela kimi ki onun ben bilemem de o Allah ben bilgen ben fakat ben bilmem diyenin üzerine Allah onun ilmisine üzgü onu çıkanı, üzgü has kanlasının üzerine ben mi bilmem diyen olsa da o yalğanç oldu değil. Ve yeşmelu haza hakaikal mugayyebati ve vakta vukuiha ve özgürlü bu nurgun gaybi hakikatlerini ve o gaybi hakikatlerinin yüz biriş vaktini özgürlü. فالدابة التي تخرج في آخر الزمن لا يعلم كيفها حقيقتها إلا الله. Mesela dabbetul ard deyimiz. Bu mutlak çıkış Kur'an-ı Kerim'de. Haribanaan çıkıdı. Bu ahir zaman çıkıdı. Lekin bunun kandak çıkıdı. Onun hakikati gavri kunhisince fakat Allah özü bilir. Ve la ya'lemu vakta huruciha illallah. Ve hakaza sairul gaybiyatı. Hoş başka gaybiler. وهذا النوع غير واجب على أحد. Bu tür emdi her bir perkço Müslümanların her bir perden ala sebil bedeliye olan her bir kişiye bu vacip emas. Fakat bu وهذا النوع غير واجب على أحد. بل من بل من تجشم تفسيره فقد أسم وافترى على الله. Belki onun tefsirisini so mesela nemqa adam o bilsin davaqa adam günahkar olan oldu ve Allah çok böhtan tuqqan oldu deydi.
Hoş. Ne kaldık ya? Ha, وادعى علما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وعلم دواخ آدم فهو علم فقط الله bileti yukarı عندك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ilmni iddia kıldı ki bilmeydi o ilimni lekin Allah'la bildiğin ilimni men bilmendigelikimiz Allah'a bühtan iftira ve nukambıldı bühtan tukambıldı. Saniyen باعتبار طريق الوصول إليه وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين تقسيم bu xil طرق الوصول مش itibarlan üç kısımga. الأول ما يكون طريق الوصول إليه الأثر وهو التفسير بالمعصور. Onu oğan yetişin yol olsa eser. Eserge neyim olsa ma'surlan oğan tefsir kılış. Ma'sur. Ma'sur mesela eser onun sahabe keremlerinin ve tabi'larının olmadığın bunun haber. Ama bunu da nimilecek o. Eserge nimetse bazı Resulullah Aleyhisselam'ın kegelemedeydi. Ve sahabelerden yani Resulullah'ın başkalardan mı kegen haberimizi eser mi değildi o değildi. Bunun da aşına bir ulumun hadiste biraz yapmamın başına. وأثر جنشو وتفسير قلش مع سرلن شكنشا الثاني ما يكون طريق الوصول إليه الاجتهاد وهو التفسير بالرأي أم نمغى طريق الوصول واعتبارات قوغان يتشن وصول يتش يولوشو اجتهاد جنشو رأي لن تفسير قلاشتر ثالثا اعتبار أساليبه أسلوب لن تفسير قلاش أسلوب إعتبار الله ينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام التفسير التحليلي التفسير الإجمالي التفسير المقارن التفسير الموضوعي وإليك تفصيلا موجزا عن هذه الأقسام sen bu kısımların kıskına bir tefsilatını lazım tutmayın. İleyke elzim men de asma yapar. Evvelen tefsiru tahliliyyü. Bu kısım olsa köpünç مش تفسير لا كي كوبنش كبرقص مش تفسير تحليلي ويعمل المفسر بهذا الأسلوب إلى التحليل في الآية فيبين سبب نزولها وبيان غريبها وإعراب مشكلها وبيان مجملها إلى آخره ومن أمثلة تفسير ابن عطية والآلوسي والشوكاني وغيرهم tefsir şunasla muşu uslup bilen şu ayet-i kerimni tahlil kılışka tayanç kılıdı deydi. Şununla o ayetin sebebini bayan kılıdı. Garip tarafını bayan kılıdı. Onunki müşkül tarafını ifadelep bayan kılıdı. Ve onun mücmel tarafını onu bayan kılıdı. وأنهم başkalar mesela. Bu katarındır. Bunun misalların katarındır. İbn Atiyye'nin tefsiri, Alusi, Şevkani'nin gayrının tefsiri. ثانيا التفسير الإجمالي يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى بيان المعاني العامة للآيات دون التعرض للتفاصيل. تفسير الإجمالي yani şu maksat kıl tefsir şu nasılmış üslup bilen o ayetin umum manasını bayan kılış kıl. Onu tefsili mındak tarafı çökmezsin. Kur'an'ın i'rabi, logat, balagı, onun düpayda, onun baş taraflarını bayan konuşmuş. ومن أمثلة تفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي وتفسير المكي الناصري نقطة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تفسير مكي الناصري تفسير يدي وتجده كذلك في تفسير المراغي وأبي بكر الجزائري تحت عنوان المعنى الإجمالي. ثالثا التفسير المقارن تفسير المقارن يعني يعمل المفسر بهذا الأسلوب إلى قولين في التفسير ويقارن بينهما مع ترجيح ما يراه راجحا تفسير المقارن değil. Ne kılıdı? Maksat kılıdı. Müfessir muş üsluplu olan iki kavli tefsir kılıştı. Ve bu ikisinin arasını seliştirdi. En güçlü tarafını canlandırıp tercih kılışlar. ومن أمثلة تفسير ابن الجرير الطبري
وغيره ممن يذكر أقوال المفسرين ويرجح بعضها عن بعض. ابن جرير الطبري'nin tefsiri. Ee, ve bu kişinin başkasılarının tefsiri. Bir kişinin ki zikir kıldığı olan bu tefsirlerinin ki sözlerini tilg'alabdi va undan keyin unga tarjih ham bo'ladi. Ba'zisiga tushuntiradi, tarjih qiladi. ومنه ما يقوم به الآن أبو عبد الرحمن بن أقيل الظاهري من عرضه في الإزاءة لتفسير المسمى تفسير التفاسير. وهنا تفسير المقارنة قطارının bugüne hazır günümüzdeki Ebu Abdurrahman İbn Ukayl Az-Zahiri degan kishiniki tefsiri. O kishiniki to'g'irlab o'tganligidan masalan bir qator nimada radio stansiyasida o kishiniki tefsir qilgan jatniki atalgan o tefsirnichi tefsirut tefasirdir. رابعا التفسير الموضوعي يعتمد هذا الأسلوب على دراسة لفظية أو جملة أو موضوع في القرآن وهو أقسام. Bu uslub e'timod qilindi nimaga lafzni dars qilishga yo bir jumlani dars qilishga yo Qur'oni Karimlik bir mavzuni dars qilishga tayinlaydi. U bir qancha qism bo'lgan bo'lib, birinchi yakuna ardal mavdu'i min hilalil Qur'oni Karimi min hilal Qur'oni kulli mavzuni bir qator to'g'rilab o'tish Qur'onning hammasi orlig'idan. مثلا كموضوع صفات عباد الرحمن في القرآن. القرآن الكريم'deki عباد الرحمن Rahman Teala'nın bendisi degan kimler olur? Bunların sıfatlarını bayan kan mevzu oluşur. ثانيا أن يكون عرض الموضوع من خلال سورة كموضوع الأخلاق الاجتماعية في سورة الهجرات. Hucurat suresi ictimai ahlak mevzusu okşan mesela sure arlıqdaki mevzunu doğrulap ötüştü. Üçüncü أن يستعرض المفسر لفظة أو جملة قرآنية ويبين معانيها في القرآن كلفظة الأمة في القرآن وجملة الذين في قلوبهم مرض في القرآن. Mufassir bu lafzını ya ki Kur'an'daki bir lafzı ya Kur'an'daki bir cümleni Kur'an'a mensup lafzı bir cümleni bir kata kanda to'g'rilab o'tishgan o'xshash. Uning ma'nolarini Kur'an'daki ma'nolarini bayon qilgan o'xshash deydi. Masalan, ummat deganlar shu Kur'an'daki zina pekulun marazon degan o'xshash jumla o'xshash bu deydi. Rabian bi'atibari ittijahatul mufassirin Tefsir şu naslanınki itticahi, onun yüzülünüşü, makan, devir, karakterlik o taraflarga, şu taraflarını köz tutuş itibarla tefsir kılışı. El-muradu bil-itticahi el-vicihetu leti kasadaha mufassiru fi tefsirihi ve galabat aleyhi ev kânet barizeten fi tefsirihi bihaysu tumeyyizu biha an gayri. İtticahla bu maksat bir köz qaraş ki, tefsirshunos u ko'zqarashini o'zi tefsirida maqsad qildi va u ko'zqarash u mufassirga g'alaba qilib ketdi yoki o'zining tefsirida bakaroq oshkor bo'lib ketdi boshqa qaraganda u vijhatcho shundan bihaysu tamayyaza bihi an g'ayrihi o bir joydaki qanday bo'ldi desa alohida oldu da. Bu tefsir o vijhat bilan o tefsirin g'ayridan farqli oldu, ayrıldı. والاتجاهات في التفسير لها اعتبارات فمنها ما يكون بالنظر إلى المذهب العقدي للمفسر مثلا اتجاهات yani tefsir kılışları yani ki göz karışla iticahat bu iticahat için bir qancha e'tiboratlar var. U e'tiboratning qatoridan bo'lgani masalan aqida mazhablari ko'z qarashlar bo'ladi, mufassirningki aqida mazhablari ko'z qarash nazar qilishlar. Masalan, al-ihtijaj salafi yumassiluhu tafsir ibn Jarir va ibn Kasir va Shanqiti. Wal-ihtijaj al-mu'tazili ihtijaj salafi
Misal olayda onunla İbn Cerir'in tefsiri ve İbn Kesir İbn Şenkiti'nin tefsiri onun misal oldu. İtticahil mu'tezili, mu'tezillacı tefsir kılış. Mu'tezilla'nın ki yakin, onun köz karışları, yumessilu tefsir az-Zemahşeri. Ki misal olayda bu mu'tezilla'nın ki İtticahı şu, Allah'ım Zemahşeri'nin ki tefsiri. Keşşap'taki, tefsir Keşşap'taki tefsirler. والاتجاه الأشعري يمثل تفسير الراضي أشعريين كي اتجاهي وسبنا شو إمام الرازي تفسيره صلى الله عليه وسلم ومنها ما يكون بالنظر إلى العلم الذي غلب بالتفسير ومن أمثلته كتاب معاني القرآن للبراء ومجاز القرآن لأبي عبيدة وتمثل الاتجاه اللغوي كتاب إعراب القرآن للنحاس والبحر المحيط لأبي حيان والدر المصون للسمين الحلبلي وتمثل الاتجاه النحوي كتاب الكشاف للزمخشري والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور وتمثل الاتجاه البلاغي وهكذا مما تجده مدونا في كتب علوم القرآن أو ما كتب في موضوع اتجاهات المفسرين. He, hem de muşuyuna itticahatlarının qatardan tefsir qilish kuchu g'alba qilib ketgan ilmga nazar qilishdan bo'lg'ini. Uning misolini qatardan masalan Ma'anil Qur'on degan kitob Imom Parra uchun, Majazul Qur'on Abu Ubayda uchun. Va misol olaydi bu ihtijol lug'aviygacha I'rabul Qur'on degan kitob Nahas degan odam uchun. Bahrul Muhit degan kitob Abu Hayyan uchun. Durrul Masun degan kitob Saminul Halabi uchun. Va misol bo'ludina nahviy tarafiga yuzlanganlikka Kashshapninki Zamaxshariyninki tafsir Kashshap. Allohim Zamaxshariyning bu kitobi. والتحرير والتنوير degan Tahir ibn Ashur kitobi. Va misol olaydi ham nimaga desa ittijol balag'iyga ham deydi. Mushunga o'xshash sen uni ulumul Qur'on kitoblarida nurg'un narsani sen bayqaysan. Shunga o'xshashdir bir narsani qatoriga topsan, uni to'plangan topsan ulumul Qur'on kitoblarida. Yoki tafsirshunoslarninki ittijohatlarninki mavzularda yizilganligini bayqaysan. İnşallah bugünkü dersimiz şundan kifoyalanadi. Alloh xohlasa darsimizning davomi inshaalloh oldimizga haftada bo'ladi. Mushundan kifoyalamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.